Yes, hari andi makuru ari kugenda acicikana kandi akomeye arebanye n'ububanyi n'amahanga na diplomasi n'umutekano, aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abadepite bamaze gusaba ko etat de siège ivaho. Uwitwa Depite Nyiramugeyo we akavuga ko asubijwe. Byagenze gute rero? Abantu benshi mu bari bitabiriye iyo nama, yari inama nyunguranabitekerezo ku butegetsi bwa gisirikare mu ntara za Kivu ya ruguru na hariya muri za Ituri, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyine, bamaze gusaba ko bukurwaho hagasubiraho ubwa gisivili. Etat de siège nk'uko bizwi ni ibihe by'ubutegetsi bwa gisirikare byashezweho muri ziriya ntara mu myaka irenga 2 yari ishize, bukaba bwari bwarashizweho na Perezida Felix Tshisekedi hagamijwe cyangwa se hari hagamijwe kurandura imitwe yitwaje intwaro. Yari yo ntego nyamukuru, niyo yatumye hajyaho iriya bise etat de siège, ni buriya butegetsi bwitwa etat de siège. Hanyuma rero muri iyo nama yari imaze iminsi 3, ikaba yarangiye kuri uyu wa gatatu, ikaba yarasuzumaga niba ubwo butegetsi bukwiye kugumaho cyangwa se kuvaho, bugakurwaho bukavanwaho cyangwa bukavugururwa. Hari umudepite w'umugore yitwa Nyiramugeyo Musabimana Beatrice, abukomoka mu ntara ya Kivu ya ruguru y'amajyaruguru, akaba yaratorewe muri teritwari ya Masisi. Yatangarije itangazamakuru ko we yumva asubijwe. Mu magambo yavuze ati ndumva nasubijwe. Yavuze ko ngo niba Perezida Tshisekedi ashigikiye ko umutekano n'uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba byubahirizwa, ngo nuko yasubiza bitewe n'uko abaturage bamusabye. Urumva? Abadepite bo mu ntara no ku rwego rw'igihugu na ba guverineri ba gisirikare b'izo ntara uko ari 2, nabo ni bamwe mu bategetsi bari bitabiriye iyo nama yabereye i Kinshasa mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Urumva rero ntabwo byoroshye. Uwitwa Fabrice Adenonga ni umudepite we mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. We yatorewe muri teritwari ya Jugu muri Ture. Niwe rero wari ukuriye akanama k'abashaka ko ubwo butegetsi bukurwaho. Radio Okapi rero y'umuryango w'abibumbye yasubiyemo amagambo ye agira ati twari twatangiranye n'abantu 80 bitabiriye. Twasoje dufite abantu 196 bitabiriye, kandi 195 mu bitabiriye batoye basaba ko etat de siège ivaho. Depite Adenonga yongeyeho ati mu mpera hari amahitamo 2 asigaye ku meza, ariyo kuvanaho etat de siège aribyo bifite ubwiganze, ndetse no kugumishaho etat de siège bidafite ubwiganze. Donc ni ibintu bibiri, kuba yavaho cyangwa ikagumaho. Ati twarabo kumukurikira gusa. Ubwo ni Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi wenyine yavuze ati twe twarabo kumukurikira gusa kugira ngo amenye icyo abaturage bo mu burasirazuba batekereza kuri etat de siège.
Hanyuma Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero we yitwa Jean Michel Sama Lukonde yasoje iyo nama. Iyo nama byumvikane yari yatumijwe na Perezida Tshisekedi, yavuze ko raporo y'utunama twigaga kuri ubwo butegetsi bwa gisirikare izagezwa kuri perezida akayifataho icyemezo. Kuwa kabiri uyu depite Nyiramugeyo yari yabwiye BBC Gahuzamiryango ko kuri we ubu butegetsi bwa gisirikare ntacyo bwagezeho. We niko abibona, niko abyumva, kandi koko niba byatorewe ko bwavaho ni ikigaragaza yuko ntacyo bwagezeho koko. Umuturage ntabwo akeneye etat de siège. Ko akomeza avuga, uyu mudepite arakomeza avuga ati umuturage ntabwo akeneye etat de siège, yarayirambiwe. Nibasubize ubutegetsi mu maboko y'abasivile n'umusirikare bamusubize akazi ke ko kurwana intambara. Kuva ku itariki 6 Gicurasi ni ukwa gatanu muri 2021 nibwo Perezida Tshisekedi yakuyeho ubutegetsi bwa gisivile mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri abusimbuza ubwa gisirikare. Hari nyuma y'ibihe bidasanzwe by'ibikorwa bya gisirikare byari byatangajwe na leta muri izo ntara muri Mata uwo mwaka nyine wa 2021, kuko muri 2019 Tshisekedi yavuze ko hatangiye ibitero bigari bya gisirikare byari bigamije kurandura imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu. Urumva raporo nshya ya ONU yatangajwe mu mpera y'icyumweru gishize, yo ivuga ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye kuzamba muri aya mezi, cyane cyane mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru, kubera iyo mitwe yitwaje intwaro Perezida Tshisekedi ngo yashakaga kurandura. Ubu bikaba birimo rero ikibazo kinini, kuko ubutegetsi bwa gisirikare yari yashizeho aribwo bise etat de siège bwatorewe ku bwiganze buri hejuru bwo kuba bwakurwaho. Ubwo rero Tshisekedi bakaba bamushyikirije ibyavuyemo, urumva nyine akaba agiye kubifataho umwanzuro nka perezida. So reka rero tubihanga amaso, twari utuntu n'utundi mu bintu biri kuvugwa cyangwa se mu bintu ukwiye kuba uri kumenya muri kano kanya. Bye bye. Yes, hari andi makuru ari kugenda acicikana kandi akomeye.